Allah ce ma kalkata hadhihi ya ila al-khuluqa shi ma kan ta muku golla ba uku Allah sanya ta mutane kai gari wallahi ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wallahi ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wallahi ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma aghfir warham wa'fu anhu wa'afihi وادخله اللهم لا تعبنا اجره ولا تقتل بعده اللهم كان مسلما كان لسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم ثبت عندما سالت منطقه امين ولا تبتليه امين من القوات واهله اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وابيه من ابده ومن عذاب جهنم كلمه الله baka da matsala motoci kwanciyar kan jirgin sama in kasa insha Allah insha Allah Allah amince na kali dan mu kamar ta karuwa Iran da muka ka sama wanda bai ce amin ba al-musbahu al-jaja al-jajatu ka anna ka kabanduri yuqadu min shajaratun barakatan zaituna la sharqiyatun la garbiya ya kadu zaitu hayubi walau lam tamsasuna nurun ala nur nurun ala nur nurun ala nur yahdi Allah nurihi man yasha wa yudhibu Allah lamsala lin-nas wa lam kulli shay wala ka fa'al qaram amin duniya Allah shi amin duk duniya kafi ne duk ta wani kutuba duniya gaskiya yan kidnapping alƙina kosu amin dan ozo amin turbu ba ta yi ubanka mu turbu da dubu wanka Allah mai ina nan ta yi maka wala ta gabi maka wala mini bika wala tawakkal alayka wala sibiya alayka kaina kullu huri shabuka wala nakaburuka wala kallahu laka wala kallahu wala